kining pangandoy di ay sa taong nahigugma, dili gyud mo limit sa kanang gitawag nato kuwangan nga kalipay. Gusto gidi ay ang nahigugma nga ang iyang gihigugma mubati og hingpit nga kalipay, kanang gitawag nato 100% nga kalipay. Lingi ako no imong tupad ingna nakasuway na ka og 100% nga kalipay. Ikaw no ngutan ba hingpit ba, hingpit nga kalipay? Wa no, kay ngano man wala pa man gud ta nagpractice sa tinuod gyud nga gugma, kana bang gugma nga Dios nun. Muna nga si Jesus iyag yung gi-instruct, paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang nagsunod sad ni Jesus sa mas mga apostoles na manggid ng panaglalis, bisan og naghigugma ay nagsunod sa Ginoo na ginang panaglalis. Muna nga diri sa atong unang pagbasa, naglalis gid sila about aning Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga mituos Ginoo, nisunod ni Kristo. Ipatuli ba o dili? Nana, lalis sila ana. Pero tanawa ra gud unsay ilang mga gipangpresentar nga argumento. Ang una niingon gyud si Simon Pedro or si San Pedro, mao man ni ang ilang murag unang leader. Niingon siya diri nga pag sugod niyang hisgot nga gisugo siya sa Ginoo pagwali ngadto sa mga dili Hudiyo. Niingon dayon siya diri busa nganong palaguton man gayod ninyo ang Dios pinaagi sa pagpapasan sa mga magtutuo ug mga palasunon ngang atong mga katigulangan o kita mismo wala makahimo pagpasan. Sa to pa ang unag yung hunahunaon di ay sa nahigugma nga kanang gugmang Dios non dili tagaan og burden ang iyang gihigugma. Kinsa dinhing asawaha nga maningkamot gyud kanunay nga ang iyang bana dili gyud mabugatan sa iyang kinaiya. Taas ang kamot. Wa gyud gahuna-huna. Di na lang ko mangutanas mga bana utro sad nga. Utro. Kinsa ninyo dinhi ang maningkamot gyud nga dili mabugatan ang inyong parish priest. Taas ang kamot. Sige na. Taas. Wa gyud ay mao deng ana ay pipila. Mao deng minus kay namalit og slot. Bugat baya sigig baligya aning slot. Kana bitaw magsikag baligya. Ma-imagine na inyo das SM nga magsigig ingon nga ice cream, ano? Nya wa gyud mo pansin. Nakaroon pa ko nakahibaw nga di sa day sayon kay sigig ingon slot. Kagamay ra gyud ani untang slot tag 100 pesos o nya 40 ra gyung jutaya. Tanawa ra gud ni ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP. Ang atong halin 49,015 ka slots, napay 20,985. Kaning 20,985 tag 100 pesos kung ako gyud pahuna-hunaon pastilan ug mopalit lang yung tag sa kaslat ning ako mga subscribers. 100 pesos raman gini. Pila naman roy subscribers nato sa YouTube nato? Niabot ang mga 251,000. Og mamalit lang na og tag sa kaslat ba? Og ato yung hunahunaon. Gaan kayo. Gaan kay ning 20,985 ka slots, no? Pila ra may
percentage ani 250 divided by 20,000. 250,000 divided by 20,000 pila man ka percent? Di mo kay baw? Adi di ay 20,000 divided by 250,000. Mo na ay pagkuha sa percentage. Paminaw na ko murag naaragin ni sa mga pila man mga 10 o 10% o mga inana mga 10% ra ninduta untag mo palit pero kay ang ato manggunggugma kasagaran human love ug unsa may human love kinahanglan nga malipay ko ana gyud nya moingon ganita dili oy sagdilag magantos ka basta malipay imong bana malipay imong asawa malipay imong anak bahala nagmagantos ka ngiga gud kansin ako no kusog kay ta ana usa man ko dire naagusag ko'y kaugalingong pangandoy naagusag ko'y katungod nga malipay kusog kay ta mo claim sa atong mga rights kanang human rights personal rights to the point nga di na ta usahay maghuna-huna sa katungod sa uban nga malipay kitang tanan na atay katungod nga malipay hastang Ginoo na ay katungod nga malipay ang pangutana kinsa may muhatag nato sa atong katungod nga malipay ta kinsa may muhatag ana sige kung aritas pamaagis Ginoo ang iyang gusto nga ihatag ang katungod sa imong isig katawo nga malipay siya hatagi siya ng maong katungod pasabot lipaya siya ikaw niya ang ako Lord ingon din Ginoo ako na'y mulipay nimo ana so ayaw pangayog kalipay gikan anang tao o gikan anang imong isig katawo hatagi lang siya iyang kalipay nya don't worry kay ang mulipay nato mauna ang Ginoo mauna nga sila si kanang San Pablo Pedro Santiago sa dili na nato sila lisod-lisoron ato na lang silang tagaan sa pinakagaan nga sugo kanang malipay gid sila nya sila dayon ang mga apostoles malipay mo nang ingon si Jesus diri sa atong ebanghelyo kung tumano ninyo ang akong mga sugo magpabilin kamo sa akong gugma ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma kana bitang nakasuway na mo nga kana bitang kanunay kang higugmaon nakasuway na mo ana kanang gikan gid sa buntag hangtod sunod buntag feel gid nimo gihigugma ka kasuway na mo ana uy tubagoy kasagaran nato nakasuway ana pero wala patay buot kana bitang bata 24/7 gid na nga higugmaon labi na ng bag-ong na tao 24/7 gid na nga higugmaon sa ginikanan unsaon la paghigugma ala kuguson isayaw-sayaw nya mo tig-ik lagamay ala atimanno na sad 24/7 bisag kaadlawon mo hilak og gamay tuan na sad giatiman mo bangon gyud ang inahan mo bangon ang amahan nga naghigugmas bata kay atimanon gyud kun mangihi ana unsa pa diha ala hugasan gidayon limpyuhan gidayon kabantay mo ana uy nya ganahan mo mahimong gamayng bata ganahan mo lingay mong tupad ing na gusto pa ka nga kugos-kugoson ing na kano ing na ba na gusto ka nga kugos-kugoson nindot kay na kanang naimo hapuhap nimo nya maghila ka naadayon mo am-am nimo kanindota paminahon
Pero inighilak-hilak nimo kay nakasakab ingnon ka mirisi munay dapat nimong buanga ka matinumanon kay kas gusto ana na may kayong ihikog koy mo to na naghikog na sa diha batanon na nasay naghikog in taon dinhi sa atong parokya ngano man kanang maghikog wala na siya ni feel wala na siya ni bati nga siya gihigugma gibiyaan na siya tanan. Unya, nganong niabot mo sad siya anang desisyon nga maghikog tungod kay wa sad na siya nagtuman sa sugo sa Ginoo nga panghatag og gugma. Daw sad na siya sa paghigugma. Gasigi na siya paningkamot nga higugmaon siya. Unya kay na-feel naman niya nga wa na nahigugma niya may pagmaghikog. Pero nalimot siya kanang tao nga magdepresyon, kanang tao nga mabugatan, nalimot siya nga ang teknik di ay para mawa ang imong mga burdens in life, lighten the burdens of others. Kanabang sa atong pagpanghatag, matod pa ni Jesus, mubalik na nimo gatusan kapilo. Di ba niingon siya na? Kung unsay imong gihatag sa imong isig katao nga wa ka mangayog bayad, mubalik na nimo gatusan kapilo. Kung manghatag kaniyag kwarta sa way pagpangayog bayad, ang atong amahan nga nahigugma nato, ihatag sad niya nganha nimo ang gatusan kapilo nga kwarta. Ana, kung manghatag kaniyag gugma sa way pagpangayog gugma, hatagan sa kas Ginoo og gatusan kapilo nga gugma. Mo nang niingon siya diri aron mahingpit ang inyong kalipay. Na imagine lang, lingi ay imong tupad kilid og luyo. Lingi ba? Lingi. Lingi na sila tanan. Kana ha? Kana sila tanan. Pila na sila kabuok. Labing minos kaning ni aron dinhi na sa mga 30 kabuok. Ana or abot batag 50 among inana unya higugmaan na tanan kana tanan higugmaa gyud pila man kabuok gugma ang mobalik sa nimo kay kana mobaos man gina mga 90% ana kun imong higugmaon mobaos mo sa naghigugma nimo so inig-ingon nimong I love you anang tanan inigbaos anag I love you nimo wala ka nang hahanapin pa Nalingi karon ang imong silingan dito sa inyo. Pila ka buok silingan nimo dito sa inyong balay. Higugmaan na sila tanan. Kada adlaw higugmaa imong silhigan ilang tugkaran. Imong atimanon ang ilang mga tanom, di nimo dagmalan, dili nimo parkingan ilang tugkaran, nya isog ikagnaw mo parking dito. Inigbaos ana sila mga 5 baro na kabuok, 6 baro na kabuok imong silingan, inigbaos ang naghigugma kanang 6 man limpyo po na sa imong tugkaran. Lipay kay kana. Parehagos mga politicians. Nangita magina silag number kay kaning election number game man na siya. Ug magsigi kag inisog sa mga tao, imo silang kasab-an, imo silang insultuhon, nya nidagan kag usa ka posisyon. Nagtuod ay kag butaran ka na nila. Dili oy, masyakog ka, nagilubong ka. Masyak ka oy. Ngano man, imo man sa silang gitagaan og inisog, imo man silang gitagaag insulto, di balikan sa kanila. Pero magpaubos ka, magsigi kag ingon nga kon inyo kong mapilian, salamat kayo, ayaw taon kog kalimti. Kay kining ubos ninyong alagad, ang inana ka ba? Nakita na nila nga samtang wala pa'y eleksyon, mapaubsanon gyud ka, nag-alagad gyud ka, wa gyud kay mga insulto, bisag insultuhan ka, paubos ra gyud ka, na mubaw sa na sila nimo, tagaan sa kanila sa ilang pabor. Raman na, mo bito ako magpaubos ra gyud ko, kung maluoy mo, palitiin tawag slat, kung gusto mong malangit, paliti og slat. Di ko mag-inisog di mong palit, impirno ko, baligya ko, bantay lang gibon ako. Di ko anak, suko man mo hinoon.
So igo ra jud ko moingon nga kung gusto mong malangit basig na amo dihay 100 pesos unya inyo nang ipalit og slot imbis unta nga do na tingali di malas nga moabot ninyo karong adlaw basig sa inyong pagpalit og slot wa lang madayon ana pero di nyo ipalit basig tingalig madayon mga inana ba basig madayon ba tagaan ta mog sample lang katong akong na dunggan nga Boy Scout nga katong nalunod bitaw nga Princess of the Star ana nihilak og maayo kuno ang usa ka Boy Scout leader kay dunay jamboree dinhi sa Cebu ikan siya dito sa Manila nay jamboree sa Cebu moapil gid siya na timingan magyong wa gid kwarta ang iyang ginikanan wa gid siya kakuyog sa iyang mga Boy Scout leaders sa ilang eskwelahan siya maoy wa gikuyog purti ginyang hilak ni aksyon pag isag pangluod di na siya mo gawas kwarto man tinga ito din ake mo tagad siyang ginikanan kay nganog yung di siya pakuyogon nya wa man gikwarta ang iyang ginikanan ana di wa gid siya kakuyog pagkaingon ugma na balita mang nalunod hurot magyug kamising ang iyang mga classmates hurot yug kamising gidaga niya ang iyang ginikanan o gigakos niya maayo pa salamat in taon nga wa gyud mo'y kwarta kay duna pa mo'y kwarta na apil na ang takos na missing karon di ba nasuway ninyo iparit og hulot og slot inyong kwarta nawa di ba makaingon jud ka salamat in taon wa ko'y kwarta labi na jud bana ka nya na karoy kwarta nga mga 20,000 imong ipalit og slot ana unya paghuman imong palit wa na kay kwarta igo-igo na lang pamliti nya niabot dayon ang kadtong imong crush nga babay ni text nimo pwede ta magkita ay salamat wa ko'y kwarta wa adi sa karon kay wa ko'y kwarta di ba kay naa pa kay kwarta sure sure dayon day makasa na ka masakpan din kasi imong asawa aperting gubutas kinabuhin ka may pagipalito na kong slot na nabayad man nun ako nos hotel hinoon at perti hinoong di malasa di ba? Wala murag wa man gid mo makumbinser mao na sa atong salmo niingon diri isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod ang katingalahang buhat sa Ginoo mao kini mga igsoon the more nga atong lipayon ang atong isig katawo labi na gyud ang simbahan the more sad nga dunatay moabot nga mga kalipay the more nga magdinaw ta kay lipayon gid nato atong kaugalingon mag-anam Ginoo og kawagtang ang atong kalipay ingon ana kakatingalahan ka mysterious ang pamaagis Ginoo make others happy in the name of the Lord, and the Lord will make you perfectly happy.